Pa daj mi za početak reci šta je Mrcine outdoor, kako si krenuo snimat, zašto si krenuo snimat? Pa, u stvari, pred nekih 10 godina sam krenuo s planinarenjem. Upoznao sam curu, to jest sadašnju moju ženu, imala je psa i tako sam s njim krenuo, inače sam aktivan i to. I dobio sam GoPro ko poklon i krenuo snimat. I to je sve na početku bilo malo onako sve mislim bez veze, u onom programu od GoPro-a sam ti to radio, i to samo da nešto objavim. I nekako me to počelo zanimati, vidio sam da to onako ljudi vole i pogledat i nešto i komentirat i tako, i krenuli su i neki malo ozbiljniji usponi, edukacije, svašta tako sve po redu. I eto, sad sam već kupio i novu kameru, malo sam naučio bolje to sve editirat, mada još to nije na nekoj razini, niti imam dovoljno vremena koliko bi ja to posvetio se tome. I tako, to je to. Otkud ime? Ime Mrcine. To je ovaj moj prijatelj koji je krenuo sa mnom tad planinarit. Uvijek se derao, to mu je bila poštapalica Mrcine i tako smo to bez veze nazvali Mrcine outdoor. I sad je to ostalo, a glupo je mijenjat. Baš je fora. Pa da, malo je drugačije. I to ti je to u stvari. Mislim, planinarenje, biciklizam, tako, počet ću možda malo biciklizam snimat, ako Bog da. Konkurencija. Znači, mi dajemo konkurenciju. Ivane, hvala ti, to si ti kriv. Pa, znaš šta, u zagrebačkom slengu bi nekog koji izgleda poput tebe i nazvali Mrcinom. Muškarci ne dijele baš komplimente jedni drugima, ali fizički izgledaš svaka čast. Hvala. Znači, to kreće više kao nekakva fora, pa si htio to podijeliti malo s drugima. Vidio sam, znači, vidim, meni je lijepo, vidim neke kad hodaš dugo, puno razmišljaš, pričaš sam sa sobom, mislim, znaš i sam, i na biciklu isto 90% vremena pričaš sam sa sobom, tako i u planinarenju, i vidiš neke lijepe vidike i želiš to podijeliti s drugima. A prvo je krenulo više to snimanje tako tih nekakvih kao videa, ne u vlog tipu, nego u tipu, želim nekom nešto lijepo pokazati. Onda sam skužio da mi je fora i govorit nešto, imam neko iskustvo sam stekao, znam reći par pametnih riječi i tako. Onda sam počeo i vlogove radit. Sad sam počeo neki serijal o opremi, volio bi to nastaviti jer vidim da ljudi to baš puno gledaju. I tako, to ćemo, kad malo vremena ulovim, iće novi video o opremi. Obavezno mu zapratite kanal, stvarno je zanimljivo i od ovih ekspedicija, ali doćemo do toga, sad si bio nedavno u Turskoj, bio si u Maroku, jako zanimljivo, i penjao si Velebit, Triglav i tako dalje. Opremu ćemo malo kasnije, a da li je tu bila i neka potreba da kad ljudima to pokažeš, kao di si ti bio tu lijepu prirodu i to sve, da li je tu bila neka potreba da tvoji prijatelji, na primjer na Facebooku, to vide i da se i oni potaknu da krenu? Pa mislim, meni je uvijek cilj onako da neko, ajmo reći, vidi taj video i da to mu bude lijepo i da on to krene isto to, bavit se time i tako sve. Međutim, mislim, vidio sam da onako puno više podrške u biti dobiješ od ljudi koji te ni ne znaju nego od ljudi koji te znaju. Ali mislim, nadam se da sam neke ovako ljude iz svojih krugova isto i motivirao da se krenu baviti time. Neke znam koji su se krenuli baviti radi mene i zavolili su to jer je stvarno lijepa aktivnost koji biciklizam. Da, to je u biti to. Nisam zbog toga krenuo, ali to je neka posljedica, dobra posljedica toga.